Znaš, ima žica gore, žica dola. A koliko nisko može? Drži. I onda se izlazi. Pa ti se ne izlaza. Messenger modul. 3 satelita. Jesi, vrati ga. Stani tu, Kremo! Podigni ga i stani! Ajde, ne krene auto! Kreni, Kremo! Super. Kremo, samo možeš da budeš brži, ali možeš da budeš brži. Dinamični kadar, brži. Kremo, štedi baterije, bre, nosi ga u ruci! Halo. 2.26. Pa proveću ga ja, pa ću da vidim. Sad imam na početku i da Čekaj, da razmišljam. Sjedne čovjek, može da stavi noge i da sjedne ko čovjek ovako. Kamera ide. Šta ti je lakše, da okreneš ovdje kod ograde pa da ideš pravo ili da ideš u rikve? ne znam. Je bilo previše straha u tome, možda malo usput išlo. A, nije to sad. Kakov shopping smo istirali, a što se ne iznad kupitme. Dobro je, samo ne uspješno, ajmo još jedno. 9-6. Idi do nje. To tamo ili to? Za drugo ti vrtam. Stop, molim da vi tu se napravi. Drugo ti vrtam, će se napuniti to. Znači kad kaže ona sluša... Da, tako. To je drugi ili koji? Ovo je bio četvrti. I ovo, i kap. Stižemo, a? Akcija! Bilo da malce mi se rasipa. Nije dobro, nema. Hvala, završili smo. Hvala.